Right Reverend Bishop Johnson twino mujoni yasima Eminyeto kureba ngo batwire ubwire bwabo okwayamagara gabo mu kanisa ekinte kirukoreka ngwe kanisa ya nyensya ekiroho ekaya batende bana ekyaro kitende bana ekanisa tende bana eihanga ritende bana narisi baba bari abana batyo bari entakimazire obeno omanyango future yekeyo ekyaro ekanisa n'eihanga ery'omuremezi. Eminyeto kurengo mu 15 hata nabo bari hakashoze bwera nyanji okuburwa njiri no kwegesebwa emitwarize y'ebyo bwa ruhanga okutunga umugisha okwiza habureberezi mukazina mukatagurra n'ekyembabazi katerera hango mu ngaro mukama naye bari kukora. Bishop wa North Uganda erukushangwa mu ruguru Right Reverend Godfrey Room omukoborra kweri izoba yashabe Eminyeto kwerinda okuramya ebintu byensi batyo bakebwe bya ruhanga. Have to look for it, they will find you wherever. And sometimes you see them all the time to the extent that you think and you begin to follow them. Ni muchimanyangu abana abo muri kuzara ni mubamujunigwa konka stani ne singa yo kugwanisa abana banyu. Bamwe Eminyeto abaryo mu kiterane eki basima mukama ruhanga hamwe n'aba batebekanisha kiterane. Tuburira nebituhindura betabo kushimwa guhindura amichwe n'ebitwariza nyonyi no kushemererwa kwangu abo kwije mu kiterane cyabwera nyanji oguno murundo gwa 15 diocese ya Western Kore eri kutebekanisa ekiterane ky'Eminyeto gasha kwa Abraham Muganzi.